ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабаргузориша аз телевизиони Душанбе манзури шумо мегардонем. дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. мулоқоту вохӯриҳои судманд доир ба шарҳу тавзеъи моҳияти паёми президенти кишвар дар пойтахт. мулоқоти намояндагони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ бо сокинони ноҳияи Сино, ҳадаф амалӣ кардани қонунҳои амалкунанда ва пешгирӣ аз ҷинояткорӣ миёни ҷавонону наврасон. роҳандозӣ намудани озмуни ҷумҳуриявии нақши пешвои миллат дар таъсис ва ташаккули қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023. дар доираи нақшаи баргузории мулоқоту вохӯриҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба шарҳу тавзеъи моҳияти паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2022 инавбат мулоқоти намояндагони гурӯҳи корӣ бо сокинону истиқоматкунандагони ноҳияҳои Шоҳмансур ва Исмоили Сомонӣ пойтахт роҳандозӣ шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин бора омода шудааст. бо мақсади мусоида дар рушди ҷомеа, вусъати корҳои созандагӣ ва фароҳам намудани шароити ҷиҳати самгузории кормандони касбу кори гуногун ва сокинони шаҳри Душанбе дар амалӣ гардидани ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зимни ироаи паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, ин навбат мулоқоти роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо сокинони маҳаллаҳои Бедил, Дилшоди Барно ва корпоративи моликони манзили рақами 8 ноҳияи Шоҳмансур доир гардид. зимни баромади муовини раиси шаҳри Душанбе бо ишора ба паём зикр гардид ки давлат ва ҳукумати Тоҷикистон ҳанӯз аз оғози соҳиб истиқлолӣ пешрафти бо мароми соҳаҳои муҳими ҳаёти ҷомеа, ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ, илму маориф, тандурустӣ ва фарҳангро яке аз самтҳои асоситарин ва афзалиятноки сиёсати худ қарор дода барои расидан ба ин ҳадафҳо ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодааст. бо мақсади дастгирии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дар паём ба ҳукумати мамлакат супориш дода шуд ки ҷиҳати аз 1 июли соли 2023 то соли 2025 ҳар сол зиёд кардани андозаи кӯмакпулии унвонии иҷтимоӣ барои оилаҳои камбизоат, яъне аз 512 сомонии амалкунанда то 836 сомонӣ ва иловатан барои ҳар як кӯдаки оилаҳои мазкур мутобиқан ба ин давра аз 34 сомонӣ то 152 сомонӣ ҷудо кардани маблағҳо чораҷӯӣ намояд. мо коргарони соҳаи маориф хеле хурсанд ҳастем ки музди маоши мо аз 1 июни соли ҷорӣ 20% зиёд гардид. мо аз ин хеле хурсанд ҳастем. боз ҳам кӯшиш менамоем ки шогирдони худро дар ин хел озмунҳое ки аз тарафи пешвои муаззами миллат пешниҳод мегардад, шогирдони худро тайёр намоем. дастгирии занон дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат хоса президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. тавре дар паём президенти кишвар иброз гардид ҳоло аз шумораи умумии хизматчиёни давлатӣ 25%, аз ҷумла кадрҳои роҳбарикунанда қариб 20%-ро бо унвону занон ташкил медиҳанд. ин мавзӯъ низ дар мулоқоти мазкур мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар доираи нақшаи баргузории мулоқоту вохӯриҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба шарҳу тавзеҳи моҳияти паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2022 ин навбат бо иштироки гурӯҳи корӣ дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 бо сокинони истиқоматкунандагони маҳаллаҳои Фирдавсӣ, Фирӯз, Гулистон, Заргар ва Умари Хаёми ноҳияи Исмоили Сомонӣ мулоқот доир шуд. дар вохӯрӣ намояндагони шуъбаи ободонии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, раёсати тандурустии шаҳри Душанбе, раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе, маркази худшиносӣ ба унвон дар шаҳри Душанбе иштирок ва суханонӣ карданд. зимни мулоқот гуфта шуд ки илм ва маориф дар саргаи сиёсати давлатӣ қарор гирифтааст. ин аст ки сарвари давлат зимни паёми навбатии худ ба соҳаҳои илму маориф эътибори аввалин дараҷа додани мақомоти давлатиро тақозо намуда такминбахшидани иқтидори илмии кишвар, пайвастани илм бо истеҳсолотро ба унвони роҳи асосии раҳоӣ аз бумбастҳои имрӯзӣ муаррифӣ намуданд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин замина дар паёми навбатии хиш ба масъалаи با قانون جمهوری تاجیکستان درباره تعلیم و تربیت فرزند داخل کردند و ذکر نمودند که در همین زمینه ما قانون را قبول کردیم. این در نوبت خود مسئولیت پدر و مادر و نسبت تعلیم و تربیت فرزند دوچند میکنند و فرزندان گمان نکنند که اونها در نزد پدر و مادر خود یگان مسئولیت ندارند. این قانون چنین نیست. برعکس مسئولیت فرزندان باید دوچند باشد و پیشوای ملت ذکر کردند که همسالان از فاند ذخیروی پرزیدنت
маблағҳои зиёд ҷудо мешавад барои нашри осори бузургон. иштирокдорон зимни суханронии худ изҳор доштанд ки паёми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон инъикосгари воқеии пешрафту шукуфои тоҷикистон ва барномаи мукаммали идомаи корҳои созандагию бунёдкории ҷиҳати таъмини зиндагии шоистаи сокинони мамлакат ба ҳисоб рафта, муҳтавои паёми имсола он аст ки нақшаю барномаҳои давлатӣ роҳандозӣ гарида самараи нек ва боварибахш шуда иҷрои онҳо бо кӯшишҳои пайгирона ва ҳамешагии мардуми заҳматпешаамон амалан татбиқ шуда истодаанд. тавассути паёми имсола сарвари давлат саҳифаҳои кору пайкори халқу миллати тоҷикро давоми солҳои охир варақгардон намуда роҳҳои таҳкими минбаъдаи рушди устувори сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакатро муайян намуданд, зикр карда шуд дар ҷараёни мулоқот. дар 5 соли охир танҳо барои рушди соҳаҳои маорӣ ва тандурустӣ 36 миллиард сомонӣ равона гардида, ҳиссаи маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ дар ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети давлатӣ 44%-ро ташкил кард. омадааст дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар. дар самти шарҳу тавзеъи бандҳои паём ҳоло дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт гурӯҳҳои корӣ фаъолият доранд. мулоқоти навбатӣ бо сокинони ноҳияи Фирдавсӣ дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 76 баргузор шуд. ташкили мулоқоту вохӯриҳои судманд доир ба шарҳу тавзеъи нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар дар корхонаҳо ташкилот ва шаҳраку маҳаллаҳо идома дорад. дар ноҳияи Фирдавсӣ низ нақшачӯрабиниҳои ноҳиявӣ ташкил шуда дар асоси он мулоқот бо сокинон роҳандозӣ шудааст. мулоқоти навбатии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ бо сокинон дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 76 ноҳияи Фирдавсӣ баргузор гардид. дар раванди ҳамоиши маърифатӣ масъулини сохторҳои марбутаи ноҳиявӣ баромад намуда бандҳои паёмро ба сокинон шарҳ доданд. гуфта шуд ки зимни ирояи паёми худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи самтҳои сиёсати дохиливу хориҷии мамлакатро таҳлил намуда барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинон ва рушди бахшҳои гуногуни ҷомеа таклифу пешниҳодҳои худро баён доштанд. ин ҳама бо рақамҳои мушаххас дар ҷараёни ин мулоқот ба сокинони ноҳияи Фирдавсӣ пешниҳод гардид. бо ишора ба нуктаҳои паём таъкид шуд ки танҳо дар 5 соли охир аз ҷониби соҳибкорони мамлакат ба маблағи умумӣ беш аз 12 миллиард сомонӣ қариб 18 000 иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ сохта ба истифода супурда шудааст. дар раванди мулоқоту вохӯрӣ бо сокинон масъулин дар самти барориши саривақтии партовҳо аз шаҳраку маҳаллаҳо ба нуқтаҳои муайян гузоштани партовҳо аз ҷониби сокинон ба ӯҳдаи хурдсолона гузоштани интиқоли партовҳо ва дигар масъалаҳои вобастаи бахши коммуналиву ободонӣ баромад намуданд. зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки дар бархи маврид сокинон партовҳои сахти маишаи худро на дар нуқтаҳои муваққатии партовпартоӣ балки дар дилхоҳ мавзеъҳои шаҳрак мегузоранд ки ин амал боиси зиёд гардидани кори сохторҳои коммуналӣ ва халалдор шудани фазои экологӣ мегардад. бо мақсади бартараф намудани чунин ҳолат инчунин тақвияти хизматрасониҳои коммуналӣ чунин мулоқоту вохӯриҳо бо сокинон ташкил гардидааст. дар ҳудуди ноҳияҳои пойтахт пайваста чорабиниҳои гуногуни маърифативу иттилоотонӣ аз ҷониби сохтору мақомоти марбута ташкил карда мешавад. ин навбат бо мақсади пешгирии наврасону ҷавонон аз омилҳои номатлуби нашамандию нашаҷалобӣ ва мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадор, муқовимат ба омилҳои коррупсионӣ ва пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароӣ дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 25 ноҳияи Сино бо сокинони маҳаллаҳои ноҳия мулоқот баргузор шуд. аз ҷараёни ин мулоқот ҳамкоронамон гузориш омода намуданд. бо мақсади таъмини иҷрои фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 августи соли 2021 дар бораи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 аз 20 марти соли 2021 дар бораи стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашаовар дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 аз 1 июни соли 2021 дар бораи стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои
2021-2025 و جدول چهاربینی‌های مشترک ملاقات نمایندگان ساختارهای قدرتی با ساکنان محله‌های ناحیه سینوی شهر دوشنبه به راه مانده شدند. ملاقات نوبتی در رابطه با این مسئله در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 ناحیه سینو گذرانیده شد که در آن ساکنان محله‌های دهی بالا، شرف، نوآبادی بالا، نوآبادی پایان و منطقه 91 شرکت داشتند. در همایش نمایندگان مقامات حفظی حقوق و مؤسسه‌های زیرتابع مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سینو اشتراک و سخنرانی نمودند. نخست دایر با دستاورد و پیشروی‌های کشور در زمان صاحب استقلالی برآمد نموده آن را با نشانداد نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی مملکت شرح و توضیح دادند. پیشروی معظم ملت قید نمودند که زنان و مادران در جامعه ما خوبه بزرگ هستند و ما با نیرو و تشبس‌های آنها همیشه اعتماد داریم. و نقش زن مادر که موجود مقدس میباشد همیشه ارج میگذاریم، چونکه اون نسل انسان را به وجود میآورد، تربیت میکنند و به کمال میرسانند. و یک مسئله که هنوز هم مشکلی است، یعنی تربیت فرزندان، جوانان نورسانی ما، شامل‌شوی آنها به گروه‌های اکستریمیستی و رادیکالی که حالا هم بین‌الملل زیاد است اهمیت دهند. در ادامه ملاقات وابسته به پیشگیری عملهای کورپسیونی، گردش غیرقانونی مواد مخدر، خطر و عاقبت‌های ناگوار آن، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطگرایی، تروریسم و اکستریمیسم ابراز اندیشه گردید. با گفته مسئولین با مقصد پیشگیری عملهای کورپسیونی، رعایت ترتیبات جمعیتی، گردش غیرقانونی مواد مخدر، برای راست هدایت نمودن نسل جوان پیوسته در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سینو، همایش‌های معرفتی و مشغولیت‌های گوناگون تشکیل و برگزار کرده می شود. مقصد از برگزاری واخوری مذکور این هم باشد به سهم ساکنان رسانیدن نقطه‌های اساسی پیام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت، محتوای قانون‌های عمل کننده یعنی قانون‌های ملی کشور، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان، اینچنین پیشگیری پدیده‌های نامطلوب از قبیل جنایتکاری، پیشگیری شامل شوی جوانان از هر گونه حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی و تعلیم و تربیت نسل نورس میباشد. در ادامه گفته شد که رهبریت عالی مملکت به خصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از روزهای اولی صاحب استقلالی مملکت در برابر دیگر مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با مسئله مبارزه بر ضد جنایتکاری، پیش از همه به کورپسیا و جنایت‌های اقتصادی خصوصیت کورپسیونی داشته توجه خاص ظاهر نموده، تدبیرهای مهم را در عمل تطبیق نمودند تا که این ظهورات نامطلوب در کشور کاهش یابد یا اینکه جنایت‌های مربوطی آن پیشگیری کرده شود. لازم به ذکر است که برگزاری این گونه همایش‌ها برای بلند برداشتن معرفت حقوقی ساکنان مساعدت فعال می‌نماید. همین است که یک بخش فعالیت ساختار و مقامات دخلدار را این رابطه با اهالی و جانک نمودن کارهای فهماندهی تشکیل می‌دهد. در دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مراسم سپردن دیپلم‌ها به 115 نفر افسران که از آن 5 نفرشان را به عنوان تشکیل می‌دهند برگزار گردید. در این مؤسسه تعلیمی نظامی افسران مدت 4 سال تحصیل نمودند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان یگانه مؤسسه تحصیلات عالی سرحدی در جمهوری ما به حساب می رود که برای قشون‌های سرحدی کشور کادرهای افسر را تیار می نماید. دانشکده مذکور از 2 فاکولته و 9 کافدره عبارت بوده از روی 4 اختصاص متخصصان را در اساس طلبات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تیار می نماید. در دانشکده آموزگاران بلند اختصاص و صاحب تجربه به کار جلب گردیدند که به افسران وطن دوستی ما درس مردانگی و شجاعت را می‌آموزانند. امروز در بینای دانشکده در یک فضای ادانه مراسم سپاریدن دیپلم به ختم کنندگان این دانشکده برگزار گردید. با وطن، با پیشوای ملت، با خلق بزرگ خود تا نفس آخران صادقانه خدمت میکنه.
سپردن دیپلم به افسران ختم نموده در یک فضای ادانه برگزار گردید که جوانان نخست سوگند یاد نمودند. در مدت 4 سال تحصیل نمودنشان در دانشکده نه تنها درس شجاعت و مردانگی را آموختند، بلکه از دانش‌های سیاسی گرفته خود استفاده نموده منبع برای حفظ و مرز کشورمان صادقانه خدمت می‌نمایند. در برابر جوان پسران در دانشکده دختران نیز به تحصیل فرا گرفته شده بودند که امروز سربلندانه آن را با موفقیت ختم نمودند. ما ختم کنندگان سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را سرمشق کار خود دانسته سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان را دلیرانه محافظت می‌نماییم. من منتداری خویش را به راهبریت کمیته دولتی امنیت ملی، راهبریت قشون‌های سرحدی و به راهبریت دانشکده عالی سرحدی می‌رسانم که با ما مثل پدر غمخوار بودند و در همه حالت‌ها ما را دستگیری می‌کردند. ما کورسانتان دانشکده در دانشکده در طول 4 سال خوانش نه تنها دانش را آموختیم، بلکه دوستی و یکجایگی، یکدیگر فهمی و از همه مهمش ما مردانگی و جسوری را آموختیم. برای بلند نمودن حس ملی و وطن دوستی باید عائله نقش موثر خود را گذارد و نسل امروز را در روحیه خویشتن‌شناسی و وطن دوستی تربیت و به کمال رساند. در مراسم سپردن دیپلم ها به ختم کنندگان این دانشکده پدر و مادران آنها نیز اشتراک نموده از آن می‌فخرند که امروز فرزندان آنها برای حفظ سرحد، سرزمین و ملت خود کمر همت بستند و صادقانه خدمت وطن مادر را به جا می‌آورند. باعث افتخار است که امروز فرزند من دانشگاه عالی سرحدی را ختم نمود و ما خرسند هستیم که همین فرزند ما دانشگاه را ختم نموده است و برای محافظت مرز و بوم جمهوری تاجیکستان خدمت خودش را دریغ نمی‌دارد و من خواهان آن هستم که باید همه فرزندان تاجیکستانیان برای محافظت مرز و بوم تاجیکستان مردانگی خود را از دست ندهند و مردانوار در سرحدهای جمهوری تاجیکستان خدمت نمایند و برای همه ختم کردگان دانشگاه عالی سرحدی همین را گفتنی هم که پیش از همه به همه آنها سلامتی، پیشرفت کار و مردانگی را در مرز و بوم جمهوری تاجیکستان خواهان هستم. حفظ وطن و سرزمین خدمت مادر و وطن رسالت هر فرزندی با آر و ناموس کشور می باشد. امروز خوشبختانه جوانان شجاع و وطن دوست کشور خیلی زیادند که در راه مردانگی قدم نهاده سرحد وطن عزیز ما را حمایت می نمایند. در جنبست مراسم سپردن دیپلم ها به ختم کنندگان با برنامه فرهنگی و فراغتی خود هنرمندان تئاتر آینه خاطر اشتراکداران را شاد نمودند. طبق اطلاع کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن حس وطن دوستی و میهنپرستی جوانان آزمون جمهوریوی نقش پیشوای ملت در تأسیس و تشکل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار کرده می شود. شرح بیشتر در سیوژه همکاران ما. آزمون جمهوریوی نقش پیشوای ملت در تأسیس و تشکل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در سال 2023 از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 30 سالگی تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان دایر کرده شده. در آن اشتراکچیان می توانند مقاله بهترین را دایر به موضوع بالا ذکر پیشنهاد نمایند. به غالبان و اشتراکچیان فعال آزمون از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش تحفه های خاطروی تقدیم کرده می شوند. مهلت قبول مقاله ها تا 18 فوریه سال 2023 مقرر گردیده است. باید تذکر داد که حکومت مملکت به خصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از روزهای نخستین تأسیس قواهای مسلح مملکت با وجود امکانات نهایت محدود اقتصادی و مالیوی برای بنیاد انفراستراکچور نظامی تأسیس جزء تام‌های مخصوص گردانیده شده، تأمین کردن آنها با تکنیک و تجهیزات زمانوی و فراهم آوردن شرایط ضروری تدبیرهای سودمند اندیشیدند. در تحکیم صلح و ثبات مملکت سهم جوانان مهم ارزیابی کرده شده. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اظهار داشتند که ما با جوانان مملکت خود افتخار داریم، زیرا آنها در رشد دولت و آبادی وطن فعالانه سهم می‌گذارند.
марзу буми сарзамини аҷдодиро ҳимоя мекунанд, ватандӯсту ватанпараст, бо нангу номусанд ва ба халқу давлати Тоҷикистон содиқ мебошанд. ба ибрози сарвари давлат ба дастгириву ғамхори фарогирифтани ҷавонон, ҳалли мушкилоти ҳаёти онҳо ва истифодаи дурусту оқилона аз ин захираи стратегияи миллӣ ба хотири ободиву пешрафти ватан ва таъмини амнияту суботи ҷомеа аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимтарине мебошанд, ки таҳти таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати мамлакат қарор доранд. дар ин доира барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 қабул гардид, ки ҳадафи он баланд бардоштани ҳуввияти ватандӯстии ҷавонон ва таҳким бахшидани мавқеи онҳо дар ҷомеа мебошад. боришоти зиёди барф дар ҳудуди пойтахт боиси сар задани мушкилоти зиёд миёни аҳолӣ гардид. барои бартараф кардани ин мушкилот аз ҷониби масъулини 4 ноҳияи шаҳри Душанбе техникаҳои зарурӣ барои тоза намудани роҳҳо аз барф сафарбар гардида бехатарии роҳҳоро таъмин намуданд. дар ин миён сохторҳои марбутаи ноҳияи Шоҳмансур низ аз худ фаъолнокӣ нишон доданд. боридани барфи зиёд дар шаҳри Душанбе боис ба мушкил шудани рафту омади ҳам сокинон ва ҳам воситаҳои нақлиёт гардид. ин мушкил кори сохторҳои коммуналиро дар пойтахт бештар гардонид. вале ин мушкил пеши масъулин душворие надорад, чун техникаҳои зарурие ки аз ҷониби шаҳрдори Душанбе таъмин карда шудааст, ба зудӣ кӯчаву роҳрафҳоро аз барфу ях тоза мекунанд. иқдоми тозакорӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт идома дошта, масъулин пайи бартараф кардани барфу ях корбарӣ доранд. ба ях мубаддал гардидани барф баъди паст шудани ҳарорати ҳаво дар рӯзҳои охир ба вуҷуд омад. барои тоза кардани роҳу хиёбонҳо ва мавзеъҳои сераҳолии ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур аз барфу ях, кормандони бахши коммуналӣ фаъолияти мунтазам доранд, ки барои таъмини бехатарии ронандагон дар роҳҳо ва пиёдагардон сафарбар шудаанд. корҳои тозакорӣ ба хотири тозаву озода нигоҳ доштани гирду атроф, роҳрафҳо ва кӯчаву хиёбонҳои пойтахт равона шуданд, ки дар доираи корҳои ҳамарӯзаи худ кормандони раёсатҳои истифодабарии роҳҳои пойтахт дар якҷоягӣ бо дигар сохторҳои вобасташуда анҷом медиҳанд. новобаста ба вазъи обу ҳаво, корҳои ободонию созандагӣ ва сабзу хуррамгардонӣ дар пойтахт боз ҳам тақвият ёфта, кормандони идораҳои коммуналиву сохтмонии шаҳр машғули коранд ва кӯшиш ба он менамоянд, ки пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе боз ҳам зебову обод гардад. имрӯз намунаи олии осори марбут ба ҳунармандӣ дар сатҳи олӣ дар толорҳои алоҳидаи осорхонаи миллии Тоҷикистон инъикос гардиданд, ки яке аз намунаи олии ин ҳунар ҳунари кандакорӣ дар рӯи чӯб мебошад, ки ҳамарӯза меҳмонону сайёҳони пойтахти мамлакат аз онҳо дида намуда бо осори пурғановати миллати тоҷик шинос мегарданд. шарҳи бештар дар сюжаи навбатии барнома. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон беҳтарин шоҳкориҳои ниёгон, ки муаррифкунандаи таъриху тамаддуни халқи тоҷик мебошанд, ҳифз ва нигоҳдорӣ шуда ба мараз гузошта шуданд. аз ҷумла дар толорҳои алоҳида намунаи осори марбут ба ҳунармандӣ дар сатҳи олӣ инъикос гардиданд, ки яке аз намунаи олии ин ҳунар ҳунари кандакорӣ дар рӯи чӯб мебошад, ки ҳамарӯза меҳмонону сайёҳони пойтахти мамлакат аз он дида намуда бо осори пурғановати миллати тоҷик шинос мегарданд. яке аз ҳунарҳои қадимаи ниёгони тоҷикон ин кандакорӣ дар рӯи чӯб ба ҳисоб меравад. яке аз қадимтарин осори чӯбие ки аз ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон кашф гардидааст, ин албатта бозёфтҳои ҳудуди шаҳри Панҷакенди қадим ба ҳисоб мераванд. дар экспозитсияи осорхонаи миллии Тоҷикистон низ албатта ҷузъе аз бозёфтҳои ин шаҳри хеле зебои Тоҷикистон дар асрҳои 5 ва 8 пешниҳоди тамошобинон гардонда шуданд. дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ аз ин ёдгорӣ албатта кандакориҳои рӯи чӯбе бозёфт шуданд, ки онҳо албатта аз сатҳи баланди рушди кандакорӣ дар рӯи чӯб дар асрҳои 5 ва 8 дар ин шаҳри зебои ниёгони тоҷикон дарак медиҳад. ин ҳунари қадима дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат низ рушд карда имрӯз дар тамоми шаҳру навоҳии мамлакат устоҳои моҳиру чирад аз нозукиҳои ин ҳунарро ба шогирдон меомӯзонанд. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон толори алоҳидаеро доир ба ҳунари кандакорӣ дар рӯи чӯб дар даврони соҳиби истиқлолӣ метавон дид, ки дар он намунаҳои олии ин ҳунар ба маърази тамошо гузошта шудааст, ки таваҷҷӯҳи сайёҳон ба ин толор бештар арзёбӣ мегардад.
сайёҳоне ки ташриф меоранд яъне аз мамлакатҳои хориҷа зиёдтар аз толори кандакорӣ ҳангоме ки дидан менамоянд онҳо аз чӣ тавр сохта шудани ин ҳунар мехоҳанд бифаҳманд. намунаи ҳунарҳои волои тоҷикон кандакорӣ ки аз замонҳои пеш то инҷониб маълум аст дар ороиши хонаву иморатҳо ва ҷойҳои дигари фароғатӣ истифода бурда мешавад. Кандакорӣ асосан мансуб ба чӯбкорӣ буда барои ороиш ва зебу зина додани сутунҳо, дарвоза, дару тирезаҳои мадрасаву маҷмаъҳо, масҷидҳо ва хонаҳои истиқоматӣ истифода мешавад. тамошобинони азиз, инҷо барномаи иттилоотии вақт ба поён расид. барномаҳои дигари телевизиони душанбе идома дорад. бо мо бошед.